Whaatalo whātu sa moa I mwhaina mai moa mai le nei apiapi. Shalom aleichem. Shalom, shalom e talo whalava. I whaatalo whātu le pola kalame o ISARAELU o NUU PAIA o le ATUA. Ma le awa onanga le Global Kingdom TV channel. Ia te o tau umalawa I le nei apiapi. Ma o te fia foi o te whaatalo whātu. Se tasi foi o tuangane o lo au mau I te tonu o ISARAELU. Po o lewa avea ma se pita sa moa. Avea foi masui o tātou sa moa. I te tonu o le NUU PAIA. So le nei afiafi whaatalo whātuaila e te oile tuangane, Vincent? Talo Lise, malole se fu manuia, whaatalo whātupoi I paanga mo ole o kalame tātou mawhute le nei afiafi o te tonu foi o lo alu foi nei ala leo asalau tūsao. Nungo foi o kalame o whaasua manuia, whaatalo whātupoi lo ainga o whaasua manuia, ia me se whele sunga le whaiwheau. Pasta tūsai foi ma le nei abanoa. Talo whasa molo watu nupele, talo whawhtaila talo, taile Kuainga malole soi fu maua malole soi fu manuia talo fata falava to fini Talo for brother and shalom ia aole amataina le talanoanga le nei itula ia le au amataina I le porkalame se te talo. Father, we honor you, we bless you, we thank you, God. Whaafetaita mai lo walofa malowanga lelei. Whaafetaita mai le nei avanoa wa e tuina mai foi. Ia te mātou e tala noa ai foi I lo lelei. Tala noa ai I lo malo. Ma mātou whaalongolongo ai foi I mea lelei o lo e whaia I te tonu o lo malo. O te talo I e whaamania I le mātou atinu pele o Samoa o mawhai o na mahafuta mai le nei afiafi. I se tasi o iai se mana onga whaapitoa ta mā o oe e malia ai o mātou mana o I mea umalawa e te pai atu e te tali e tusa malofina ngalo. Whaamania fo le tuangane o le a whaasoa mai le nei afiafi malo nei fo I tangata. Whaamania fo le tuatama I le Pastor Michael o engineer fo e ala le onanga le Global Kingdom TV channel. Whaamania fo e o mafuta mai I le ainga le manuia whaasoa manuia. Whaamania ia te mātou umalawa te mātu te talo ne ia e tala noa mai a te mātou le nei afiafi. In Yeshua's name I pray. Amen and amen. Ia Samoa e toi whaatalo whātu ia te oe le nei afiafi po le nei tūla. Ma o se tasi fo I nei o whaapoponga o ni se tala noanga e whaasino tonu lea I le malo ISARAELU. Le nei polo kalame o le a whaatalo no inai fo I le tuangane ia Vincent o se tasi fo I o alo Samoa o loo au mau I tu tonu o ISARAELU. Wai moni ma wha maoni ma whaina tātou mata ini tala fōu mai I o loo tātou mata ai e matango fie lava le tātou whaalongo sao lava ini tala fōu mai I se tasi o le tātou se tasi o tātou tangata Samoa o loo au mau I te tonu o ISARAELU. Ia me se foi ia ni fesili wa tui na mai o te tali tonu e ni fesili na tui na mai talu ia na mawai atu ia le sipol kalame ma ole atau ma fai foi le onanga po le por kalame le nei afiafi e tali ni fesili wa tui na mai ia ma se wha malosi mai le tātou tuangani o loo au mau I ISARAELU. Maule nei afiafi ia Brother Vincent ia whaafetai le whaawanoina fo I o lou tangata e te mafuta mai ai e whaatala noina ai oe e alo I le malo o ISARAELU. Just we would like to start off e be mawhaiona e tala ina mai ni tala fōu ma le malo ISARAELU or any current events that you would like to share with us tonight. malo whaftai lava to fine ia LISE e pala sunga poli missionary trai male whapsili o le teminei ISARAELU o le taiao le nei le aso lulu le toi titi tale tu lai se fulu taiao o lo whai si na luunganga lo o ISARAELU le teminei I tulanga lea I mo me os whainga tupu solo I tono le vaenga I tono o ISARAELU e no sila fia o vai aso nei e te lava ni lo keti sa whapenau na whangaina mai le pe whangaina mai le I lalo I Gaza. Tono le malo ISARAELU.
ia olo iai foi se mana tunga ISARAELU olo iai nisi o whainga a fuafua mai i nei le nupa ia e ni foi lani o whainga ISARAELU sa whapenana whaatupuina e tali atua ilo ketia mai la loi kasa te mina e whangaina mai ai le vaiaso na te anei e totolu nisi sa maliliwa nisi tautaua po nisi foi o taitai o le vaenga lea i lalo i kasa whapenana maliliwa te tali atu la lea ISARAELU tu sai maus whainga i polo keti foi na te whana mai lalo vaenga leo o kasa e ai foi lani si vaenga pe o leo whaalawi loa le parimio ISARAELU o te tau foi ona nofo uta ISARAELU o ta pena ini osa whainga i ona nutua oi mai se la vale o la tuma o i rani o i nale wa abena i ele mo ISARAELU te mine i ona vaenga tau me se foi ona tangata anu lo iai si vaenga fa pole te nai pe fa pe tatu po lau mo le tua i lo uia na nganga iai ma ha o le kimisiano sila fia le tua me mala boro tupu tono lona nu se tono fo tu langa na lo tape na ISARAELU le ngata i lato me tau lato military ya me se fo lato wola fa tua wa pe no ta o tele vaenga tua na i tele tau bo o MAIA na i lo mo sila fia le awai o le tua lona nu tele va venga tele ni falinga tele ni tuainga vaenga na fai no ele alofa pe o le tua lona nu e yo o mai la bal terminate yo tali atu le to fini le tu lang Whaftai, brother, mo le whaasua mai e ngā fwoi lea e moe o loo nofo te talo mo ISARAELU e le ngata te talo mo ISARAELU te talo fwoi moe whaasanga tau mai I le malo o le atua. Is there anything else that you would like to share about o te loa le mana te atu le whaamanatuina o le tūto o tasi o le malo ISARAELU? What was the celebrations like in Israel? ia tele lava ia po ia tula anga ia mo vaenga ia sa whapenana celebrate na ta ua pela nga so mai ale the Easter ia o le whaalaina la Mosalemi ia malako pass over ia mfa solo me ala ia le la tuto tasi ia sa o tuto tasi sa tele whaaringa va lele ia po ni vaenga ia lava ia le military ia ISARAELU sa whaungaina tele la foi ni vainga sa whapena na mai tau ina le tumu tangata i paka ia mesia mo ainga fa ola to barbecue ma tulanga mo whapena i tongu lava i Jerusalem sa ia ile celebration ai le tele a pe tau tono ni sinu I fa to Jerusalem pe o televiv ia fa solo to isi to outskirt of Jerusalem la tula na tonu sa tele lava mo lunga se celebration sa whapena na tula I mai ai sa ia foi ni si ve sing sa iai ai le tele fo ia na nai vaenga lava ia ole foi mau ai mato fa mau ngaluenga ia ni sio vaenga fo le mo hotspot lo fa penana tula mai nei fa le tong ia tele lava o me fo masane ai la tong ia me fo ia te tono le fo vaenga fo ia te tono lo ta pena Israel vai e fi le muro fo se vaenga ele levar e te long fia o fi le mu ia o lo fo la ia se resio lo fa penana fo mai tolu foi a file mu ai nei pa io file mu fo lo lang a fa pe foi fa vesi nei ia fa vesi fo lo lang io le tau mate foi le tulang le ba Rusia o Ukraine sai na mai sia tu mo nei fo nga mo a mata on lo fi me nei vai tan le ai se le to fine le ta o tu spa ia ba maton fa tau nu tau ta to ta pena ba ta to te lo la volta tu tem tulanga la valna ia fa tu mo fa le ta wanta I mo ta to la na la vai fa mele fio ngai tu ta unta I mo ta to fa le nga ta sa ba pali fa le nga ata to mai fa le tulanga na e mo tu ai manino no ta to ai tulanga ma la vai tu mai ta to bolanga vai terminate ia mo to manino ma fa pe nan fa ta no ina ni si va no ta o ta to tu spa ia nei o tu lai mai nei o tu yo tangata la ia le fa ta tu spa ia la tulanga pe ma fa mai te nei me mo o tu ia o tele lava o papetanga tele fo papata auto o tono tuspa ia wa mai ka te tapena pena ai ia tatu lang fola me sale tu fa ngang tali atu da to fini
Thank you, brother. Faftai mole tali for uni fasili watu inatua. Ni sine o fasili e pia tu inatu po ia te oia, and I know e mawhai for ina watu e po se whamatalanga. E whapea o loo mai tau watu ini live ia au mai po ni ata e tu ina mai i le nuupa ia i le tele o tu unga mau i lunga o le maunga o live. Pe mawhai ona mai ai sau whamatalanga i le tu langa pe laso tali tonunga pe ai se aua tele ai tu unga mau lunga le maunga o live. O te lo ele ngata o tu unga mau o tangata au i vai tau nei. Au loo iai fo ini ni tu unga mau o nisur au perfecta o loo tato vai tau ai i lunga le apio ngapa ia, i te tono le apio ngapa ia le tua. O loo iai fo i lunga le maunga o live. Po o lalo mai le maunga o live ni mea loo iai lea alio ke te rona. Pen whailana a mai iai sau whamatalanga i le tu. I whaftai lava lise ia o lunga i manga olive e pele no tena whai a koea u live mai si vanga mwana i lunga programa taso mania ua afe te tono whau whai tau sela wafe ia tangata lo papena ona tanu mi ai poni tunga mau lo tau oto i manga olive ono lo i le mau tangata ISARAELU po tangata Utaya mo tangata Mosalem la tau ia e mua lava tutu te mea fio mai le li whaola te mea fio mai le tatu mesia. Ia mantua foi oe to fina le talione na sa falinga na fa pe e vainga foi le ISARAELU lo mon pic le selau fa selau afe fa selau ngal le ja fe numero ngai la to lo mo wa no mantua la peni amina ia le tribe le peni amina Jerusalem mai sala la fe mai ma tau le piki au fili terminate wa ta sulu afe mai le ila fe tau songa po le tribe peni amina la ia pia i le pileto tele tangata ia fili ai e pe la fa pia a tanu oi o inga walu o la i le tau fa inga le to foi la i le fa mele fe ngale tu e fio mele di fa ola e sa tonu i le mango oli i fele no ta u tu ai i le nga fio le di fa ola i le langi la ye on tu langa vai tu langa ao le di fa ola tu mango oli e po sa o no fo fa matala i le nga le langi i foi to foi mai ai le la foi i galo nei i no na fio fa lua mai alu fio mua mai i Utaya o le maula na le ai le ala i tele le foi to tele na to lo fa pena ona tanu mia i le maunga oli ona fe mai ona toia e maua mua wanoa e tene te fio mai le di faula ia ona turanga ata tuole tu fale anga ia ele tau fo ya tatu fa pale le tu lang e no taua o iai lava fufuanga le tua mono no ISARAELU ta tonu fo yo mala malama o ia i fifilinga umama mai nga malama o le atu te pole fo ni ana fufuanga o iai i le baitani e tu fio mai le mesia i nei ISARAELU al tali na i tulanga le wafe mafe ia le tunga mau ia pe fo ta o ele ngata i lalo mo mo ro li sawa nga lalo la ia le na ta o na ta no le tamo apisalo mo la ta di tabit ar sa fo la ilunga i tua pa Jerusalem me ser golden gate to inale tele fa i fo ni so fo ya i so tunga mau lo ia ona tulanga lava na ona ole mo tanga ele ngata ia ta tolo feola o lo mo ia ta tu mau ole ona fa ia e o fo lai i mavaenga tangata mo la tu ai afi o tamu mo afi o la tu tino tan i o tu ia to fine a le salt fa lenga te le mala malama le ai a no fo mate no fa tino mo mamlam e no watu fe siro ma fo fa ona maule lenga pe boy e no le tantum ia a sawa mo fa tu tua sawa mo le tu fa lenga te tono foi fa mama na uma lenga pa ia o tu nga uma fa pena tali atu da lise. Thank you, brother. No asia tu na le website le onga ia tu nga mau le lunga le maunga olive. I just wanted to see po le alato tau fi po alato maua. No faita we fa mai pe ova ma le fitu se fulu afe tu nga mau e lunga o le maunga olive ai o le boy si tunga mau e le o e lo te le atua se lo ngati ta milona e lo atua le ai o le lato tali tununga fa mai just like you mentioned
ona e fia tutu mai I lātou I le teimi e ili ai e le perfecto e lia le pu I le teimi e toi tutu mai ai tangata e le teimi wa toi tutu mai e oti. Ha, whamaila le maua tangata yuta ia whamai a whaila o te oi lunga le maunga o liwe po lai e tanu no inga o tau tangata mua tutu mai a mai o le te sali tonunga foi o le perfecta ia elia e ili ina le pu lona lua e lata lea I le Jewish quarter a po le pā pui lea e ngā solo mai ai tangata yuta ia I totonu o le aituai wai whamai e lata lea I le o le si tali tonunga po fia lava e maliwai le tangata yuta ia e fia manao lava ina ia tanu lata I le malu a wā o tangata yuta ia matua I tā ua tele ia te lato ia le malu e ola le teimine wale o toi tūn malu a o tō wenga o le malu po o le meleta o le temperament e lata le maua olive o loo tanu ai fo I lato o lesi a tali tonunga whamai e sa tanu ina I lato inisi o pito o Jerusalem ai ua ona ua mai nei le taimi le wapu le ai e Moselemi ia Jerusalem lena avatu ai loe Moselemi lato tangata tanu mai lalo o le Golden Gate ia na lo la le simafuanga ua tue ngā solo ai tangata I taia e tanu lato tangata I lunga o le maunga o libe so that's just some of the facts that I read I lunga le websites a le maunga o libe gravesite. Whaftai lava brother PACC o whaapoponga I le tūlanga. E ora ko ya langa lo ta o le Golden Gate. Ma po le tu fisile me tanga te nga pokalame po le ali me wala yona ma wina wa o ma te mine ta sino fe to e le o talaina. Ai alu fe te su e tala fa sol pito. E fe me luo no fo inga tupuna nga la to nga siolinga e ngai fo le si tupuna sauta le pete fa tamo fainga lava le po ai e fa o le malo Jerusalem ma pe tu yon tala fa sol pito. Apelo ta e mana o mia lava li tu faleanga e no fole le iai meditate tau da fionga le tua ngo walu pito I lumo le kone le keita ali se tonu fina e o te mina ini e moto ai lore le iai le mau le faitoa na mau lo no te tamilo I tua I te tonu se ima se tembo ngo te po mai ata mau e se vaenga no va ai pito tonu e matua I pui pusanana e fale atua ile feito to ale loka nga watu rola ia e polo ko mai tu asika mai vanga ia ke sawa ke alu man le tempo mountain nga ta u fono fomo titilo e selva pia le tu langa no fale mai le pu le fa mai va pia le ala fa le ola fa va tele la va e la tele la wala alu manga ia pose o va pia la ia la ngona ma ia manat ia pero ta e tonu tanga te ona manatu Puno papi hale le ala ele va piapi le ta wa tu spai wale ta tu te le no wa fa mai ta tu te o le ala ngai du le fa ba no fo le ave la fa ta wo mo te talo o ti tiro foi la ia le mo la ia ta pe nanga fa le nganga e se mata ngo fio le va nganga pitu tu te ton le va piapi te ton pe nga to lua to tanga te o fi ai il tene e te fale mai le Golden Gate il fa to ala lo ka te mi ya mantu fo fa to le na fa nga ina le di fa ole le fale mai te mer palem ngo fale mai te nga le sa matala ya te yo le fa to mu sa ma to te no fo maniso ola wali ia mo sale mi to fa mai tu wa se tu o le fa to fo le no loka fo te na mali wale di fa ole no wadu inga ma fu e sa lua le fo le tali puni to don ban ban ngo sa wa ma si ola ya mar keitile e pena ta wo tu yo le tu fale nga ye ata tole mamla mata tole ole ngang pa ia fa mamla mama tato tole mau ise dei loto no le tulanga ia la fu ia ia mau tustusia la una va ai e se mata ngo fiel va inga ngai tuton e se va pia sa ora wale sa o mo le maru le tempo manti le pu tato no sa o vai termina ai nei
Thank you, brother. And it's such a big topic. E tele lava ni manatu fo inale e o mai. Ile teimi e te tū ai fo i se nofoanga whapitoa. E mea nai tāua ia. Le mafutanga o e melenganga pa ia. Awa, just like he mentioned, e ia ni awa onga, e ini mea tāua, sa ulenganga pa ia le tua. E momoli mai I lo loto, I lo awa ia tai fo inisi o nofoanga I te tonu o le nuu pa ia. Thank you, brother. Ia o le si fesili, o nisi feo fesili o lo fesili ngia o tātou tangata Samoa, o lo masani na mata atu fo I nisi o porkalami po o live o lo whaasau mai le nuu pa ia. And o se fesili nei, it can be very controversial, but we want your opinion, my pimana fo I oe manatu e ala le fesili lea. O le fesili watu ina mai e whaafisilingi ai ia oe le nei afi whapea. Ai se e le tali tonu ai tangata o iutaia I a Yesu. Wa le tātou loa nei. O tātou tangata Samoa, le tō tele o tātou tangata Kirisiano. Ua tātou tali tonu I a Yesu. A le mai tau watu I le nuu o le atua, mai tau watu fo'i I tangata fo'i le tu tino fo'i o Yesu, le to ainga o Yesu Kiriso le tino nei. A le mai tau watu e to o tele e lo o tali tonu I a Yesu. Pe mawhai ona e whaasoa mai ai lea tūlanga, pe ai sea e lea tali tonu ai nisi o tangata iutaia I a Yesu. Tai mo le whaafsili lea pe tūlanga lea lo o pena e tāua e whaia singa lua ngāo le o le whaafsili lea o lo tūlai mai te minei a mantua fōi le sa ina oto e tūlai mai le li palimia le te minei o ISARAELU o inga le o Benjamin na Netanyahu sa malosi lava longa tūlai mai ma tamwhai fōi ia le tasui nisi o vaenga o tonu le malo ISARAELU Antua foi bolevan tai mai Benjamin le no foi inga ISARAELU. A te da ia le PAIA inga muli talu ai. Tava penan fai ina ai male toi tulai mai. A pe tai inga umalo PAIA inga nga te lo toi sau toi malo mai. O sa ngala le sau ni la Benjamin. Pe o sau ma se malo si anga folele ma fai ona ia sui lava se si vaenga. Pe se vaenga folele ta uai sa le tau ona fai inga PAIA inga o tuanai. Sangala le lenga sau ilo wa amata ilo la ile wa tele wa amata ona yala na pule fa asoi ai unga fa misidonga maulunga por Supreme Court I wa foi tanta maulunga wa amata ona fa solo ese el palimia Israel terminate apeta yani na fate ia le palimia ina ua lockdown a tola tunu Israel yo la tuma lai valele o nga malo tono fale medim so bote ia le palimia ba tu lockdown la opposition la fo ya e fenga malo I mean ile malo ato Israel o inala penga to te ia ta fa pelo manatu le malo si anga bo sa manga ia la mo fe na ia controlling ia le te wa tu wa o shutdown la fo ya ele opposition ile malo pe fo ni mo fa longo tanata ile tu wala fo ya la tu le anga ia fenga malo o inala le te pe o te pa mo la lo longo loto po to tau solo muli ana fai unga fai tolu foi o stulanga foi le so sonia le tu o ave e palimia le Israel temini ona e tau fai ti ela na pulele sa manaia le la ti lo pe la tulanga foi na e na laina mai mata upuni tono palimene fatalo ina ona wa yai tangata yutai tangata lotu tapa yutai wo fai mai wa town face tula fon e fa sa ona to e pa ngaina pe fa ngaina le no so fo Yesu ke wiso tono Israel le langa wa ko no le news mo ta o te inicio social media la wo tfa mai wo fa sa ele ai wa mai lunga fa mata upu fa tala no ina ai le fa se fa unga le foran to tal no le ia penia mina pole palimia Israel le ai ele ma fa ona Italia le tu langa ai ona wa bavele lo social media wa bavele tadia tala ala manino tala la fa ia ala li palimia fa mai le ai ele na o la tau lava ia iutaia ma tangata Kirisiano whātutua Kirisiano e mahawhana lo la tau mawhitanga e le aise me la ona whai aise whai inga whapena o te tautonu o ma ta upule le tautonu iutaia Yesu e le wa leva tele o na fwea na mai lava le anga mua na mai lava le la tau ia tala whasol pitu
mainga lava e le atua po le mainga e mosi o tangata ni me e kupito se fao o mai lava yo no tupu sa ya yo sua a solo me Samuel na Samuel mantuo e tatonu ia ye fuya tatonu Israel le atua o le atua le nganga lava ia fa na ina le la to perfecta mona tutu e wala to la to tatonu tolo mai le atua mo ila va tatonu a te wa matan le stai a matan fa longa ta o le ala na liu tino tangata ma awina mai lolo na alo sa fa tangata ila i mafai on tatonu e lono nu a peita yan ele longa la vana tatonu le fa top chilo ia tawa Yesu me Nasareta fa na i Betlema fa fia ina Jerusalem lo tu Samuel Galilaya fa fia iso le fa no fa malo longa fa ia va venga fa na i tala ina ele tatonu e lava to tele tangata Yudaia lela o me terminate e tatonu Yudaia ka ia Yesu tatonu Yudaia o ia perfecta tatonu foi Yudaia o ia se tangata fa ia fa alinga mtulang pena ai le tatonu Yudaia o ia se Mesia o tulanga na le ai o lai malama ia Yesu o lai malama o ia se perfecta na ia fa ia foi va venga mtulang pena ai le tadia ilato o ia o se Mesia lela tele fa fsile meta na tato fine tsa fa mai o tata tonu ia na fa sa to lole li fa ola ata si Roma o ti se sa ata to wo fa le tono le fe pa ia le tu o ina to te mau ai tala fa sa fa la unio tu na mo pena ina wo mo fa fa no li mo pena o pila ina wo watu le li fa ola fa melanta tu watu ia le moto tangata manu ese la to te fa ese tonu nu ese o ta to tangata nu ese le mainga yo suo le nu o ISARAELU ina wo kolosi mayoritana lato fa moenga lava Jerusalem kanana fo atu se situ nganga o mai Eriko ISARAELU lo se o mai temile me o mai no mai ISARAELU le mainga le fast food wasorenga mai ye mos o ISARAELU uma vanga ai PAIA o ikanana i Jerusalem le lato fa moenga le ngai tele foi la niso tribe o tele foi niso tribes tele niso afoya bisi choa inga tangata tata mfaio sua malo ai ina mfaio na o mai nei la ko ina kana na fo ila le no taua aua ta to te tusilima ya ISARAELU mfai mai ila to no fa sa to lo ina fa ola le ai sa ta to yai fo ta to no ese ona o lea na maliu le li fa ola eli maliu wa na o ISARAELU maloma le ai na maliu le li fa ola ta to malaba pa mangalo ta le ton pa mangalo le tupua pa mangalo le pangta pa mangalo na tu malam so stangata laba le nei peleanga le tatope a bil fa mangalonga le di faula le si fala tulang o Yesu o le Yudaia o na so o Yudaia o tangata sa burmuta ia Yesu o Yudaia Nasareta Galilaya Betlema vanga umana fa le di faula o tangata Yudaia o tangata foi laia na amata ina mal fa ke visiano le yeita tu ana le Yudaia ele se fa ke visiano o leala instead of us to silima maya Yudaia o lewa mai Yesu Kristo lo tato faalo tato Kristiano tato walena sawelo ina fa Kristiano Yesu Kristo lo tato faalo o ia le ala upumoni sawelo tausi fe ngai mai Yesu matato sawelo ta tia Israel awal vanga te fai mo Israel ia tato te talu awase se manuia mas file mu ono inale tele fa monianga pro tala le tu fai apol o ia fa manuia lo nu fa manuia ai foi se fa malai manuia na le ai talo mos file mu Jerusalem manuia ngata tu fa ke misano tonta tu mo mai awale popole ono lo te no foi nei Israel e mo ia lo te tonu Israel ia Yesu ai o lo fa manu wi ai pele tu ona o ia lava lo o malama tutu unga lava ia me mai tutu mai il tenei ole la ulu i fola na pola fa so ni pos fa manatu na tatu Kristiano tatu na o Yesu Kristo o tatu wala na ile ole fa va ile fa ngofie sa Yesu Kristo ona e te tau ona e sau manang pa ia ina mafai ona e maua Yesu Kristo ata lo la ngang pa ia disi e tau ona e sau e lola ia mafua ngang pa ia wa sau mo sai o le loto mo walalo o le file mu o le fia painga ia e ke sau mo ia mafai o ngai multa ia Yesu Kristo wa tato Kristiano Christian Christ Kristo o ina tato ia fasino manga
tātou ngā ia mafuanga. Ia mau tātou whaavai fo, nā me tia tātou Samoa. Whaavai le tua Samoa. Stadi atu rei le tūranga tō whina. Whaftai mo le tali mai I fisili foi o tui natu, and I know it's a le fo ile fisili e mawhai fo una tala noa ia, ma tala noa ia. But I just want to add on, yes, it's a si foi o whapoponga fo I nisi fo I awa onga a o au mawai te tono ISARAELU. Ai tatu papa ai le mesia le I tangata iutai sa maulunga le lato ba ai I lato tupu ai mesi lava le tupu le o tavita o le lato tartanunga o le lato mesia e sau po le sau o tavita o se tangata toa o se tai au na se manu maloi ni taua ai sau Yesu I le tino nei le na sau se awala maulalo na te ena e tangata iutai o nai maulunga le lato ba ai I le tūlanga e sau ai le lato mesia. E le tari tonu tangata iutai e maulalo se tūlanga e sau ai le lato mesia. From what I remember, inisi fo'i o talanoanga fo'i inisi fo'i o tangata iutai e tutono ISARAELU. O fesilia, I say, ai tele te tonu a Yesu. Wai tele o tangata iutai e te latu tutonu, especially when you go by 7 years, brother, e te latu tonu. If matua e whaatala noa e lato, ia, so had an opportunity to ask me, e fesilia, e whamai, o e iei ia whaamaunga o le tusipa ia. So a sa o le lato tusipa ia, na o le whenga inga tuwai e lo o iei le whenga inga fo. Ngā mai, e whaamaunga o le tusipa ia e le balo ia mai o le mesia. Ai le whaata unuina e Yesu o le situlanga. Whamai, o le sa o le genealogy po le a tangata iutai, sa mai le tama. A eva aila I, what's the Samoan word? The genealogy. I ngafa. A tala le ngafa o Yesu. O le tala mai I le tina e tawatu ia tavita e loo. A le mai fo le whaamaunga tangata Kirisiano. Po tangata nu ese. O le atua le tama o Yesu. So he was born a virgin born. No knowing ele is on an earthly father. Ele is on a tama ele tino nei Famai le o le lato mesia e tupunga mai a tavita. A eva aila le ngafo Yesu. Lato te le taritonu e tupunga mai Yesu mai ia tavita. Just another le follow te lo le taitono e lato whawhamai o le lato mesia e sawe au mai le file mu I le lalolangi. Now we know o tātou e taritoni a Yesu e se ale file mu na sau Yesu e au mai e lo le file mu I taua mai taua o le file mu e mau e lo loto walefa mai o ia o le alii o le file mu. He is the Prince of Peace. Le vai taula lewa sau ia Yesu o lo nau tangata iutai I se na te laveai wa o le upu mesia I le ngangana e peru whaaliliwi na whamai o se na te laveai. O le sau lau Yesu, I le lato talitonunga, le I sau Yesu laveai mai lato, mai pūlenga o nuu ese sa pūlea ia tangata iutai I le vai taule ne ia Yesu. Wai le teimina tas vai tau le tuputupu ai Yesu, malalanga Yesu. Na pūlea e ai, na pūlea e Roma ia tangata iutai E sau la Yesu, e ese le lavea ina e Yesu. O ona tangata mo I tatou umalava pe ona ta o le tūngane o le lavea I le vaa I tangata iutai o le lavea I le tino nei lavea I mai I taua mai I whaingata a pūlenga ma whaasawanga a pūlenga na pūleina ia tangata iutai but we know na sau Yesu na ia lavea e le lavea e mai tātou mai taua na ia lavea e mai tātou mai leanga sala. Okay, so
le situlanga o te tali tonu ai fo'i ua o le tali tonu le to o tele o tangata iutaia i a Yesu. Ona o le lato tali tonunga o Yesu o se tai a tangata o nu ese. Na tatu vava ai lea le saua Hitler. Le taimi le na saua Hitler. He considered himself a Christian. Mai o ia se Kirisiano. Le na to o tele o tangata. Mai over ma le ono miliona o tangata iutaia na whaasawa ina Hitler ai whamai o ia o se tangata Kirisiano ua tili ai le tali tonu o tangata iutaia i a Yesu ona o ni yanga ba ni tūlanga na whaia e tangata Kirisiano ai vai fo i le tala whaasolo pito o tangata iutaia le na tuli ese mai le malole o Spain le tupu o Spain le masiofo o Spain le na tuli ese e tangata iutaia whamai tau le talitonu ia Yesu e fasi o tia matuli ese mai loa I lau ele o Spain. And so there was another exodus there. O lesi fo'i talitonunga and I know I'll give it back to you, brother. O le tusi lima o tangata iutaia tangata ese o nu ese afe mafe tau sanga o tusi lima o tau na faa sa taroina Yesu o tau na faa sa mai tangata Kirisiano I tangata iutaia sorry o tusi lima tangata Kirisiano I tangata iutaia pai o tau ua faa sa taroina ia Yesu wa silia le tali tonu o tangata iutaia ia Yesu ona ua tau leanga ina I latou ona whamai o I latou na Fa'asatarina Yesu. But just like Brother Vincent mentioned ai fa'aletino e misi atu o le pokalame le atua. Misi e tangata iutaia ia lea le pokalame le atua o le lave ina mai I le angasala ai misi e tatou le pokalame le atua e le I fasi o tia e moni lava na fa'asatarina e Roma ma tangata iutaia ai le I fasi o tia Yesu ono I latou ai whamai ona o le lalo langi atua le tau e Ioane tolu suluono a wawa whaapea lawa na alo whamai o le atua le lalo langi ua ia au mai ailo na alo pele to tasi. The most beautiful thing is na sawa Yesu o iailoa e maliu matoetu. Amen. Au talitonu ia e toetu ina hatu le tungane ia Vincent. Isona foi whaupoponga po ona manatu I le tatou mata upu I le nei afiafi. No, manino le ya mana ya fa so to fina ya fa sa ina lava manatu tu ina mai manino fo tata noanga fo ya Yesu ma kamoniko temo no sile ni ko temo fonga la fa mai Yesu ya na sawela be ai tangata mai le anga sala mai kala ni ko temo o ye le ai se me o e fa ya Roma. There's nothing with Romans the government Yesu le ai Wala fa pe ISARAELU le no ta wala fa pe sa wala vea I ta ia mai aloma mai Yesu de ai la vea I la to mai le sala ai le sa la fa le nganga le mamana mai la tu langa le pe le no ta u lunga la fa so o tele of tala inga tele le ministry e tele fo yo o vaenga fetala ile li fa ola o le ngana sa ye fa ngai o ngana fa ta oto it's like parables ale ai la le nganga ye toi ele mamla mai o tulanga le pena tawa ai sa fa le nganga e te mau fa mangalo e te mau fa angalo e te mau move forward paualo fa tumtumunga o le la fa va fa mela fe pa ile tu o amanu ye to te fe mau seek his righteousness na kingdom in heaven first on tato mawala ile manu ya uma o ina tau tato pa mo mal temine ta tia tu silima ta tia fina wai na foi fai mai afi nau ona e fa lai nei se nganga o le ai tu silina a fa afi nau ona ia e malo se fina nga ai longa ta wol na tula ya wal nai langa tanta to yai ta wol ta to malo losi mele tula fa ngang o mai mele ngang pa ia po lau mele ngang pa ia ta tele no ngang pa ia le se tu langa na la ta sa o to fina me se ta to po kalami na to pa fonga mai ana ua maua e mosaleni ma iutaia Yesu Keriso moni o levon filemu ngale lo ke sa ilia ia
Una lewa ta what fasio tia hiti la tangata ni 1 million. Lise ana le tula I madvangana o pule yu taya la langi ato. Pule tangata le toni ya Yesu ke viso le tapo ya. Mono winga sila fia le tua me umana ati tilo ye faltino. E italo loto ya hiti la ile mawa e man masoa mtulanga mopene. Ati tilo fale nganga mali mawala loto. Sila fia le tua me uma. Gaisi me ni la langi lo fa pena ona I lo. Ana le fai tulanga o pule ato yu taya la langi. O watu pule nga fale ya le fo tilo ye. Yo tamaya. Pelo tawa. Mo ye lo tato ya Yesu. Aolo whamanuia I pele atua. E whea ngai ama pōpuanga. E taia malu tau reo langa. O le siwaitu ranga ngā lei ai. Pewa le toi fia fo I tua le mesa papena ona polonga. E le toi fia fo I mesa I kupite. E le toi fia fo I menga I tila. E le toi fia fo I vaenga le speino e tāua. Au wale mele mana ISARAELU. Develop the whole nation. And move forward. Pea watu alai whengai pōpuanga. Pea watu alai whengai po ani taua malapta inga o jodong. Wala au tai electro so mu. As fa po today electro langa to finish. Okay, thank you for sharing, brother. I just want to quickly read Mele Roma Suma Tasia on Tato Atuaila Ile Se Upu Famalosi Mai Ya Te Oe Awale E Famalosi Foi Tato Umalava Lenea Fiafia Ole Roma Suma Tasi Ole Nei O Te Paiatu Walafua Ina Ele Tua Lavalona Nu Awane Fapia Awa Foi Ole ISARAELU Au Nei Ole whanaua apera amo, ole tu a inga Benyamina. E leila fo ina ele tua lona nuu na ia sila pia na mua. Wa o tau leilo ele mea wa whai mai ele tusi le tala ya elia. Ina ua mamoli atu e ia ya ISARAELU ile tua wa whape atu. Lea li ie wa fasi o tia ila tau au perafeta ma ua so loia o fata whaitau langa. Na o au lava ua toe, ua la tau sa ili fo e fasioti a tiau. A ua whaape e le tali mai le atua ia te ia. A ua whaape fe e le tali mai le atua ia te ia. Ua o whaatoe mo'u e to a fitu ngā whio tangata o e ua le to o tuli lava ia paala. O le nei, e whaape a fo i nei i ona po. Ua ia ie ua tutoe e tusa ma le whiriwhilinga o le alofa tūnoa. A whai fo I o le alofa tūnoa e le o ngaluenga ana whaapea po ua le toe sa o alofa tūnoa ina le alofa tūnoa. A whai fo I o ngaluenga ua le o le alofa tūnoa ana whaapea po ua le toe tau ngaluenga ina le ngaluenga. O le nei pe whaape ea e le I maua ISARAELU le mea wa ia sailia. A ua maua I la tau wa whiriwhilia, a ua whaamaa ina loto o e ua tutoe. Pei ona tūsia, ua tu atu e le atua ia te la tau le loto mo e ngase, o mata la tau te lewa ai, mata linga la tau te le whaalongo ai, ua oo I ona po nei. Ua whai mai fo I tā vita, ia li ualo la tau lau mai lei, ma tāsele, ma mea e tausua iai, ia whai fo I matau ia te I lātou. Ia whaapou liulingia o lātou mata ina ia lewa ai, ia wha no o lātou tua e lea au noa. O le nei, o te whai atu, ua tausua ia I lātou ina ia lātou pa'u, aua nei whaapea. A olo lātou wangasala, ua ho'o ai le ola inu ese, e whaatupu ai lo lātou losi. Ai a whai ua whai la lātou wangasala matamau a ingo le lalulangi. A whai fo I ua whai le whaamatiwa ino I lātou matamau a ingo nu ese. E le a tili ai ea ona whaapea lo lātou manuia. It's really lovely. So they're saying that, they whamai, ana le te ena e tangata I utai Yesu, loa mawai le avanua o I tātou tangata esea. And o te whaalua ina fo ile manatu, brother Vincent o le teimi, awane,
Walava le taimi tusilima o tangata Utah tangata nu ese tusilima o tangata USA I tangata Utah ai mafai ona tatou taufia vero tusilima pe a moni kiriso ya te tatou. So it's really important that you have a relationship with Jesus and His Holy Spirit. If it's also ani e fo ya te tatou malava so le nei tu taimi le atu na tu le tuangane ai me se foi se upu fa malo si mo e tatou au le fa o mai le tatou polo kalame. Malo fataya misi os fa malo si la to ye ele au fa ato au va mai na Jerusalem oi nei Jerusalem Utayam Kirisiano tatonu es tatou Kirisiano ola ale kale sia pola so o nango ye yo le mafuta me su Kiriso o tatou e fa sino manga atatu mai lo nei peno ta wa peno isi fiele na lenga po na ta wa disi if you see tama ya ta se sidi oi are you Christian? Are you Muslim? Are you Jew? Are you Jewish? Right? Bawang fisidi kamaya. Ele fisidi kamaya. Are you Catholic? Are you Efakasa? Are you Pentecost? Are you Baptism? Are you Seventh-day Adventist? No. Kako nga ya fa Kirisiano nga ya kako ba. Ay sabling ito sa oil Kirisiano. Ele ilo ay kamaya oil ile lotu nga kino tuwe ilo oil Kirisiano. What kind of Christian you are? O oil Kirisiano mo muri tai. Ya Yesu Kiriso bo tato mesiele tato mai o ngal ole tai taton ole malsi anga nga man meto tianga eta le lava tato tu ia sama ta o ya Yesu tele fa so ya makuta no ma la yuta ya ma Muslim e ele ala Kirisiano ele yuta ya Kirisiano e lord tala tu they know the story, they know the history, they know location, they know umma ba nga umma. But when we come to Jesus, it's essential ngama so I tell you for long find Mike. For Mike, let's talk about the history. Let's talk about all the location. And put your Jesus away. I can't go. Elema find a version to Yesu. Ono wa. Ole leo. O me umotala no toy. O Yesu. Lavana. Elon factino le. O Yesu. Tonu yat oy. O inala titano no me. Pela tu langana pili. Ma ayalo to. Baengale ina wata ule. Le swa for Yesu. Ola nga fa marosi. Os fa so mas fa soni alta to. Inga ye. If you may ISARAELU te talo mo yo mai o mai ne te sa ili sau fa le anga sau o lang o le NUU is a spiritual place it's sau te now o se ase me alo fa le tu sau ne te sa ili pona e ba tu ni pona ila ato pona na de ta ili me se manu sa ili me fa le anga in a spiritual side ta tia ye vai fa tino ya te mai e ta tu ro po atam tu lang va pena ai ta tu mo mai ina ia mau se manu ye tonu mai le ri malo si lona lua ai umal tatu wa tatu pokalane li se tatu lua tu latala sautina to la vale fa malo si le tina umala vo si tatu wotno a me se vo si tina tatu no lo fa pena fa fon mai nai Hamilton nai o tala le la fam tala ina tatu no foi ona to telo tapu inga lo ta o tonu tu spa yem tulang fa pena a le teno foi ne lo titilo o le maftanga le Yesu molona tina o Maria o le tina Samoa e tausi mea o e pepe tupu anu pai lo tolua po fe talo lolang e le ngalo lava tina o le tausi na tina Samoa o le tausi tina le o Maria ya la Yesu di sila me se tatu e muli tai na whanau o mai e mai na sareta o i petelema ia na oe te idoa o vaenga umai e na whaia le tua mona ia ele fa le nganga a tatu mai fa le tino ele lama ftanga mai Yesu ia le fina watu no skulu tam sanga no mai a te mai Yesu lon tina fa me ta tia wo te me fa tanu wa e te me la Yesu ai mul ta ia le tina e pe sa wa fo le ai monitor atu la ia la tama po fele le lo fa tina ta wala ia le alu o me fa fi ele li faula e pe fa malu tu wala tina le nei yo na tua se yo o mai lava ina wa mai to tonu fa masino ta wemu to tele tangata la to tu vai la to tele no tinopea a tu mau lava le nei tina lang tama puli murta ia tu lava na wa mo iner korus tu du sa ta ar mule pe le tina o le lo fa fu nga tina sa mo lang tama
tunga mau ala yai la maftanga nga tina sa mo mlang tama pese maftanga fa tina yuta yo tunga mau lo fa e o lo bele o chile lo fa yo fa ngele to yele la sa tina fa man ria ye la to fa tai fo tina de ita sheno ta to man fa na I'm so sorry wo emotional o no tan lo de e maftanga le e ba tina mo tina le ma ria man tam Messi foi show tina ia man ma tomo tanga ia tina uma lava samo fa man le tua il to waso fa tai mo me uma no fania le tua wa fo ya tau sanga foi to puai fa tai mo no to singa fa tai lava mo to ngalwenga tina uma lava samo la langa tro o mau mai tatu ali nei fa salonga fa tu sa fa tai fo mo to kalame fa tai atu pasta ia Messi to fine alise to no foi ele umai Paule tu langa le lo mo tu pea ona ta tonu po tai au ele o saule call fa o tia like I Hawaii ya sis matuanga ya to pues ya me pole probably like a week or two into so pole to mo pole se sia no yo ai vai ta to fisili o ya ni se fi fa fisili mai ta to po kalam ina ia mau ai fo ini si ma fo fanga to fa o ta to po kalam ai fa ta tele la mo lo no fa mo ni tele le tua to e ma ta to po kalam Viele tua whaftai foi Brother Vincent mo lo taimi wa tuina mai ai me se foi le tuina mai foi o sau whaasoa e ala inisi o pesili na tuina mai e o tātou tangata sa mua i lato fia malama la maia ia mau te whao popo atu foi le whamanianga mai le tuangane e motina lava ia whamania le tua le tau alo atu ai I le whamanatuino se aso whapitua mo o tau pe maua se mea alofa pe le se mea alofa alo tātou I loa o le mea alofa sili mo I tātou o le tātou whaola o Yesu Kiriso Amen ia whamania fo I le tua o ate o tau umalawa o lo mafuta mai le nei taimi iwa o tele o tau ma le mawhaiona tau lau ina atu o tau suafa whaafetai le mafuta mai ia whamanuia le tua ia te o tau o te lofo ia e ia foi se pa poponga se pokalame o lumana ia o no lo fia whaatala noa ina foi le tuangani ia la foi I ni no fuanga ese lo ase atu ai ia whaasua mai e lana experience and also how he feels e peona ta ua le taimi o mawai e se fo iau langona le taimi e te tū ai I se nofoanga I to tonu o le nuu paia. Just before we finish Brother Vincent o mafofau I Naomi Maruta au sauni atu I le whaamanatuina le asau tina o mantua iloa e le taimi no asi ai I le Shepherd's Field le whanua o leo mamoe I to tonu petele ema po se ai lata I petele ema o te ia le whai mai o le tour guide mai o le whanua leo mamoe o le whanua le sasau le tene o ruta o le whanua na o le li lea o po asa le na latu tene o ruta e tai ka rite ono o le tausi I le ona mother-in-law o whapea e se fo I le taua ma se whaamanianga e maua e tātou I tātou tausi mātua leanga le leo ruta ia Naomi ia lena maua I loe po asa o latu e au maite me faise me tau mafa a Naomi na whaamanuia ai foi ia le tua ia ruta halo tātou wa ai foi pia tātou whai tau le ngafo Yesu ia los maua mai ai ia ona o le ngafa o tāwita. Amen. So, any last words, Brother Ni o lofaanga fo'i e mamoli I lotina nisi fo'i I le whao maina le tātou polo kalami. Yeah, Lisa Simeli se kaptai tere lava. Happy Mother's Day, Mom. Ka konga ke parolong maya mesi o aunties o uncles nga to umalabo ainga ya wo mai masan. Ya, yo fue la po kalame fa so manu la to umalabo mumutai fa manu ya lava la satina. God bless. Thank you, brother. Ia whamania le tua I
galuenga fo'i o lo'o whenga ia le nei aso ia ma le taimi fo'i e te malanga atu ai e mafuta i leo ainga i Hawaii ia leo le tua i whainga malanga ia ma le taimi fo'i e toe fo'i atu ai i totonu o Israelu le mea o lo'o e ama wai le nei vai tau. A Samoa o le polokalame na mo e le nei afiafi o le mana onga lava o le tātou polokalame ina ia whaamanuia ina oe se upu mai le afionga pa ia le atua. I ma le tala noa ina e fo ni mata upu e whaasino le malo le atua mona tangata na ia whaalau tele ai i o tātou i loa. A o le mana onga sili lava ina ia maua e oe le maftanga baba lata mai Yesu malona anganga pa ia. Amen. Ma o le bai aso nei o le wha mai nel pokalame o le masina nei lena a mata mai i a me a le aso fitu o me mo le lua tasi aso e tatalo ai mo le NUU o ISARAELU pe 5 minute pe tu la ia e fai foi ia maftanga ma ainga fa le ainga a maftanga fiafi po maftanga le ainga fai malu to fale ni fale sa foi ia o ia pe foi se taimi ma fai ai ona o to tatalo mo le malo ISARAELU tatalo mo tatalo tangata sa mo lo o ma wai ma au ne tatono ISARAELU tatalo foi ina ia fa ina ia tatala ina loto tangata ia taia e talia lo lato mesia tatalo foi mo ia to tele lava tangata e liliu mai e talia ia Yesu. Amen. So ole those that's the from the 7th of May ia so mo lua tasi aso lo faise up ana pongi fa pitua ma se it's a movement in ia tatalo mo Israelu mo aso umaya a faili ma faina e tatalo mo Israelu yaso umaya ai le lua tasi aso a mata mai le fitu me ia ia o se mana ona fo ia se taimi e te tatalo ai mo Israelu. Amen. Ma ola atu ngatu atu oi brother fa i wina le tapol kalame i se tatalo ile nei afiafi fa mo lava. Ia walai whaftai tele lo mātou tua vi ia oe o no mea uma whaftai mo ngaruenga whaftai mo lo tau singa te mātou e whamanuia ia sa mo lan tapu ainga whamanuia whantua whine e mai se fōi sunga nei whaiwhi au tu sai mane nei pokalame whamanuia mai fōi a te au whea ngai mutiu te mga luanga te tono lo nuu le nuu o whiwhiria whamangalo ni o mātou se mani o mātou leanga le tua mātou te mana tua pia oe lo mātou tua mātou te alolofa ia te oe mai o mātou lotu ono lo lava soafa Yesu o mātou wolen pala au atuai nei. Amen ma amen. Tai lava. Amen. Thank you. Just before we finish, mamoli atu fo ia le se whaamanianga o le asa tina, sio tina o e Samoa, ia nise mai ava i toa mua, mese fo ia sio tina i nei i New Zealand, ia AFELE, whaamania le tua, ia mese uma o ainga uma, all my sisters in Lord, everyone, cousins, aunties, ia whaamania le tua, le sauni atu asa tina, o le aonanga fo i le Global Kingdom TV channel, ia whaamania le tua, ia Pastor Mike, mese fo i Sarah, le ona ai me se foi ia le ainga o lo mafuta mai foi i le whaasua manuia. Ia tatalo le tua ia tatou lia te foi sesi pol kalame lo na alofa ma se malosi e toe whai ai foi sesi pol kalame whaatalo no ai na i le tuangane. Ia Vincent. So from us here tonight, wherever you're tuning in from, God bless. Shalom, shalom.
Bye.